sajta Naša mala liga. Nalazimo se na teniskom kompleksu Viktorija teniske grupe, gde se održava teniski turnir klase 500. I sada ćete pogledati kompleks teniskih terena i objekata pratećih u kome mi trenutno uživamo i za čije se medalje i pehare borimo. Evo, iza nas je taj dečji deo, gde su tamo igrački, košarkaški tereni, fudbalski tereni. Ovo je restoran, to ste već vidjeli, u kome se smišljaju taktike i merkaju protivnici, a ovo je restorančić i evo ih teniski tereni, 4 komada, 10 i tu je divna šumica u kojoj se može pasti trava ako se izgubi na vreme. Evo ga, ovdje imamo dečiji ovaj deo. Sjajno, sjajno, ovaj grad Beograd to zna da namjesti za sebe, a mi u Novoj Pazovi ne moramo imati ništa. Eto. Brada je ovom prilikom morao da pauzira zbog povrede i ima je relativno lako protivnik u drugom kolu Marića koga realno može da dobije, a ja za sat vremena treba da igram sa gospodinom koga ćete upravo vidjeti. Ne, ga zoomiram. Evo, to je taj dečko u žutoj majici, Bojić. Hvala. Toliko za ovo javljanje, vidimo se posle meča.